Om Swastiastu. Inggih sane rahina mangkin titiang jagi ngebaosan indik tate care nyurat aksara Bali ring lontar. Inggih sedurung ngawit ke tata cara nyurat iri jagi ngebaosan napi ke nyurat lontar. Nyurat punika moduli artos nyuratan daging pikayun sang sane nyurat sane merupa sesuratan. Inggih nyurat lontar punika aktivitas kebahasaan indik nyurat aksara Bali ring sarana sane merupa daun lontar. Daun lontar sane sampun sayaga keanggen nyurat. Ukurannyane manut ring kayun suang-suang utawi akehnyane sesuratan sane pacang kesalin. Pengerupa inggih punika lemat sane meduwe rai kekalih nenten sekadi rai lemat sane katahnyane keanggen mejejahitan. Pengerupa kawigunanyane pateh sekadi pulpen utawi pensil. Yening sampun wau kelaksanaan nyurat antuk pemabah sesuratan sane kekawitin panti utawi pemada sane kelanturan ngangge mulas tawa inggih punika Om Awigenamastu selanturnyane ketutup malih ngangge pemabah. Rikala nyurat lontar kegemel antuk tangan sane kiwa, lontar sane kegemel punika akehnyane lebih saking asiki. Nyurat lontar nenten pisan dados sekadi nyurat ring buku tulis utawi nemplek ring meja. Nanging tangan sane ngemel lontar punika ke aleden antuk lungko-lungko utawi kasur. Yening lemaran kepertama sampun telas kesuratin, lontar kebadingan saking sor keluar nenten dados saking tenganan ke kiwa. Yening sampun puput nyuratan wau keitemang nganggen tinggih. Buah nagasari nasak sane menyanyah, buah jarak sane nasak dipunyo utawi mangsi. Rikala mitemang puniki kewastanin nyipat sastra.